Speaker, kan lui humhal le kan tui na te humhal atrol na thu kan soi tak dong song kha tu point kan pom tlang vekin ka ringa amaro chu he bil hi thon thu sei tak nei ania alera kan troi vak maya ache pakai tangaron chui chu kadwa he kan bil hian tui riala nar aneni nipcoin tui rial tui khwa aron ti khan achim piltur kem som pasari bial kha forest ramania wangin compensatory afforestation nipco hian forest department nena crores of Nepali sang zakwa som ko pariata khan an peni so tilai chuan hemi chunga mi mal compensation mutur himi somli le pariat chi an omani congress sarkar lai ani a sarkarin ngun takin chumite list chu en kola hemi te ba kian helaya tu ban in Mizoram pas an nei to tur ani lo ti order achwani sangni le pathuma in than puelo oma ratubial ti khani a hilai bial tu khakaloni a ta chuan voina kan house leader tho hi katilai kan house leader kharon ni ta a kha khamna dan kha thiatin mitam takin tuirial kama huan an nei ta ai zola tang te champhai tang tin lo chung kwa te point tam tak anon nei ta compensate tam tak an la a emi chung cha hian tu tengen ming engza tengen lo lak ti kan khichiang do ni chuan ni som ni pariat thlasom pakhat sang ni palia e house chunga kan soi hova kami proceeding khain lo endon nia ti chuan nipco ina compensation pek zel antum tak lo wanga nor turin mithil ti thei tak mai unau pa chuan nipco ho na thok chukum som a ni som rule pani chung adang betani nan tho thei ta lo wangin an puan thuan telan ho ta ni kha ti chuan hemi awang hian tu nu zela te po hei tu boiri pui alo chowa wan doi thak khop maya compensate unlock na dal tu ber chu district council hun lai tra kandan nei riverine reserve forest khani kha compensation ladu te chuan nok anti em maya ti chuan gauhati high court an king ta ni somni pasari January sang ni le somni pakhada khan gauhati high court single bench chuan kum som nga le paruk chung kan ram nuidung som paruk le aizo le silcharin kar kong pui reserve amilo hum hal sakna chumin pai sakta min thia sakta ni kum som nga le paruk chung he dan hi kan hruai to ma sa ten kan ramin kan mamoti train min lo siam saka tu tene mon kinga gawati high court in min pai sakta ani ti chuan an pai mai ni lovin judgment a chuan state sarkar chuan heng mi te hi adu chuan compensation a petheyang ti khan ziak telani alai mu ber voina kan bil compensation ain ngatani chu kan hriat kadu ti chuan thin a thong ta abek takin ram leilung mangai tu te thin a thong ema chief secretary hovin niriat thani sang ni somni pakhadan truwa high court judgment hi challenge ngai turani chief minister phalna la ila antia ni som pariat thani sang ni som ni pakada cm hovin an truwa challenge turani lo te ni tadai mai ni e kai court tu hi challenge tur ani lo ten compensation mutu tur te hi revenue department in low boy pui nga ro se assessment low boy pui nga ro se antita a ti chuan voina kan bill protection of rivers akhi siam ni ro se ti ni tani au pato khop mai voina kan bili alo in tran na chu khata dai khan anita a ti chuan in kan member zom tak pungyun lian chunga hian hausa zona anei kan PNE minister puzirana achana pokhan compensation petura sarkarin man lak thu soi chi reng tani so bangso compensation kha aningar ngar mai ni abula tanga top theng hianin ti chuan
Protection of Rivers Act siam ni ro se ti chau ala ni lai khan ni som pali thali sang ni som ni pakhata GAD notification answa restricted area notify vak mai ni GAD hi concerned department ponilu engdan ma tlo chan tur ponilu an man mo chung maya kha notification ka achua ve thor mai ni forest central state thune nine trong concurrent list ani kan du du helai kan lo pas ngot thei chi po ani bok hek lo ti chuan kan wai me tele mi pui tam takin kan sarkar chuan norta Guwahati High Court a hian in challenge turani ti in an norta chiama chu norna awang chuan kan sarkar chuan Guwahati High Court judgment chu azuk challenge ve ta ani ma se a challenge tak tak lo anwa withdraw le mai ni jane lo meeting so le ti so sang lai khan a mingin an challenge ve a boru ka lo dai ve le khan withdraw le mai ni ta chuan in Center for Environment Protection hovin hetian ni chuan kan ram hum hal tu da ni kan chan len tak tak don kan sarkar in kan chan len adu em boxia be atum der silova ai o tur dan dang siam atuma ti chuan he dan dang siam ni chuan compensation hi an la thei don sia heti hian ni ti te ang an tia Supreme Court an tlan khalani third party an nia chu wang chuan an appeal thei silova third party appeal theina anjuk dila court ngaya intra court appeal alo phal saktani so me Center for Environment Protection thukal zela chuan nisom pasari January kumin khan principal bench chuani High Court single bench ina kan riverine forest minthia sakna kha athiat vele thungta this one khadan kan district council hun lai kan ne kha voina hian angai na dingani kan la ne ni amaro chutu boy kai no ne ne ane wagin final judgment chu ani lawa interim order ania a stay fini don den muna tak khichuan kha district council hun laia kandan nei kha high court in ala hum hala ala ding ani tuna hian tun minute hian kha dang khala ding chu mi dan kal dan ding lai kal zonga voina bil kan pulut hi thildik ani theilowa khatiang ani chung khanin tiyan nitkan ka klak ngai thang khan dan ni duan chauzel ania drafting committee or sub committee or working group or cabinet in approve governor ni somni pangame alo asenta governor ina asen do vel khan ordinance man mo takin kan sarkar hian asiam tani po speaker ngatinge ordinance kan siam ordinance kan siam chan chu khadan kha Session-a pass man ani don lova aman mo thak sia man atul do sia ilo manglang lo kang ti thila ordinance kan ti ni speaker khongain min lo rethiam sila point of order dan nia kan opposition group leader ina soi kha eng dan nge o katia khami bi ka khani notification chu chuaka August April ni som paruk sak as a kwa som ngale paruk ami kal zela khan notification mai ania notification hi he house record a hen dan a tling don si lova chu wang chuan riverine reserve forest sung changa sang as a kwa som ruk le panga be chana notification kha dan ni chi alowin notification zo ka ni a kan record thei zo lo mi dan ni chi alove zo kha dik zok mel po speaker Mizo District Council Forest Act 1955 noya notification ani dan to chan noya notification ani su thin dan to chan tel lovin notification achu tha chu thailo GAD na notification achu ari ngo kha eng dan man bo an be chan lo khatiang khani velo ka soi chu ngoro pu speaker khami chungchang ne nei kain hoi vek khania riverine reserve forest 1965 notification akha notification ania act ani lawa rules poni la notification kha ni maya
chu wang chuan dan ni lovin notification ang zo khanin kan leader zom tak khanin soizok sela house record a chuan a dik zok lomi ka ti na mai ni ale pu speaker ka chu ngai dan thla ngai la dan nuai hen notification an issue thina ni ni som ni paria January sang kha kwa som ru panga a notification an chu an gazette hi under section 1 Mizo District Council Forest Act 1955 be chana siam ani dan dik tak ani ole ti chuan enga tinge ordinance hi zone tha chuania thakhat chawain kara oma ogasa session kan nei don ti a hiat rengani sumi ma ordinance lo ti thoi kha enge kan sarkari aman chan voina in ka zotan a nodal department turpo in lesiam silova eng level ama khan local authority po in lesiam silova chu ti sia enga tinge he ordinance aman mo thak em man mo thak na dang om mielova Center for Environment Protection 10 High Court ta thu boy an nei lai ti boy na nan du man mon chu chu ni mai ti chuan hei hi additional affidavit he ordinance mga High Court ta kan sarkar ajuk thelu chu ni hei hi ajuk thelu tangai renga ti chuan Center for Environment Protection hovina District Council hun lai kan dan ding lai din len tir tuma an be zuk ti buai na khanita chu ti buai na ta chon voi na bil hian dua man mo takin ordinance in siamani hei hi a khisel lo khop mai chu wang a lera kan thuai wak ringot maya hei hi dik lova chu wang chuan dan ding lai om reng chunga chu ne na in buk thwa turemo chu ne na in kal turemo dan siam hi judicial intervention atlingani country a democracy a chuan thil pathumom legislature dan siam tu kanom executive elect ko tuanom abo se tu shrem tu judiciary om tu nei na kan nei frang vekani voina hian kan sarkar hian judiciary ho tu nei na avachu pui ani chu wangin doctrine of separation of powers hi kan bil hian a violate a breach ani hei kan ngai to ngun ngai khom mai a lui dung hom hal i kha chu kan thurwal vek ma se ada na zok hian khoiram nge min pan pui ti hi kan ngai to angaya ten he kan bil hian district council area a cover reng lovani riverine reserve forest ka chuan a cover veka he bil hian khotlang tui pui tui chong kau phairuang a cover mi lovani ti chuan a lui cover tu kan protect tu rahi he ta ra kan lo ti tun lo a khomi te than turan le ngala khoi lui hinge kan protect ka nga khoi lui kan protect don lo he ta tang soi thei kan nei mi lo ni chu ti lai chuan kan lui dung som paruk hum hal sa ti bo na tur ani thei ta boxia he lai tak mai hi a boi pui om lai ani a ten pu speaker har sa tak mai pakhat chu Mizoram Land Revenue Act can pass. Mizoram Land Revenue Rules 2013. Rule number 4 kha. Kan minister lom tak po khan lo en sela. Dan kha riat mel boka. Ta hian engein sia. Ipal nain kan kuatange. No land shall be processed for allotment within the area of 800 meters. Measuring from the center on either side of the following rivers. Atya, Louis Som Paruk Tau Kha. Kan Revenue Minister in a bill on Pudlua Khan, Riverine Reserve Forest, kan Louis Som Paruk Kha. Aron kuat lechi ani. Aron kuat lechi ha. Chuba ka chuan Louis Pathum aron belcha. Tui chang tui puile triaute ani. Kha kan Mizoram Land Revenue Rules a khan. Kan nei ring sia. Voina bil dang kan pulut lia. Ako'y zong kan mandon. Ako'y zong lal don. Kan revenue rules ka, kan repeal don kan amen don zok. At chahian eng maalang boksilo.
thil in kokal tu lein buk thua tur hi om nual ni kan riverine reserve forest ba ka khan ke mani dan siam ngai nen po hianin ain mil lova chu wang chuanin eng lui som paruk te hi kan district council ina an lo ti te hi huap ro se juk ti ngot doi la heta train kan ti thoi ngot lova local authority te than tur kha ani boxia a huap si lo chuan eng tinge kan tiang aron huap chuan eng tinge kan tiang ti kha ngai ta ani ngoro lok o kan huna to pa kan chun jom le mai don em ngai kan chol rianga kan chun jom don ngai ni ani le tuna asulai ju chun jom hot se o Hey chân hết đàn như chân pass lò lấy lá tốt lẹ cái chân le chun jom ro le pu speaker ti chuanin khami district council forest act 1955 na nuaya kan dana kha alading changdon ni chuan en angaya hai ko dian min pai hlen sak don kan sarkar du dalang hian he dan lu takhi pai ani hlen don ani chuan cái sarkar hian in duan ni dik chia chuan in thil ti dan jong jong hian lang chiang ani chu tiang ni chuan dan lang kan siam ve te po chu tha lo lui som paruk a huap lo te po kan ngai tonga he hai ko thutluk na te po han nga phot ti long le tin retrospective in kan pass don lo voina hian he kan pass ma forest ram bo chia jong kan su khoi thei jong lo om se nei mi lo ni khoi thei le sa dan kan nei kha kan hum hi mani si lo chuan chu wang chuan in pu speaker thatak ang hian alang na a ke mani dan siam ngei le district council hun lai dan te asu buai theya ain buk thua thei boka tin high court ngai chang angai boka iman mori lawang u ingai chang riang kan tiani ke ni chuani aron pulutu kan deputy cm hi ka za chungin hi chu iman mo lo teng u thil buai thak zok a thlen palange kan tiani lo me